Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze kulona-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizoloku kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ukuze ngingakuphuthi lezi ndaba ongakwenza njengamanje ucindezeleke lelo bhathini ungixhase-ke lapho-ke usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethile lona-ke namhlanje-ke lithi sekuphinde kwahlehliswa ukumenyezelwa ko-MEC eGauteng. Kubukeka engathi akukho ukuvumelana phakathi kwe-ANC ne-DA. Abe-DA-ke sebekuvezile ukuthi-ke Premier Panyaza Lesufi ubefuna ukunika i-DA OMC ababili kuphela. Kodwa if sibheka ama-results ANC ne-DA bathola amavoti acishe alingane. I-DA ibifuna lokho to reflect naku-MEC. Mina ngisacela laphana ukuthi ungene ema-comment section-ke ufushe umbono wakho-ke ngalo-ke lelo daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke ubhale-ke lapho kuma-comment section-ke mase uyangixhasa ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha nje engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.